Kaj s tabo? Kaj noč? Smo zrešni? Ne. Kdo pa si ti? Kdo si pa ti? Ja, ne vem pa si. Ja, kaj pa vi sami tukaj? Ja, kako nas je? To si ti sam? Ja. Ja, ne bi smo plesno z vami, no. Ne vem, a znaš? Ne, ja, jutri. A smo nakazujem? Sam kaj to znam danes, mislim, ples. To je pa zumba. Zumba? Ja. Kaj to? To je pa ples aerobika. A res? Ja, aš probu? Bom. A greš? Če ti pa nekaj probala vi? Ne pa ti ne. A, kaj? Ja, A, ne, pa bi vi kickbox probali. ni pa eno. A smo za? Ja. Sam bi Okay. vidiš. Sam, pa lahko začnemo, a? Ko? Lahko? A ja, nisi ti ta Denis? To sem jaz, ja. Zakaj vprašaš? Ja, znaš kva? Ne vem, glavno, jaz sem. Ti si za, Ja. mi smo za, ampak te bomo mogli malo opremiti, oblečiti, da boš zumbi Se podobno. pripravljamo vse. Pa pa gremo. Gremo? Akcija. Akcija. Akaj, ulica smo? Ja. Akcija! To je dosti smatra, a? Ja. Zumba. Sam zdaj ste obljubili kickbox zumba, a? Velja. Ste pripravljeni, a? Smo rekli. Smo? Čočipova štala. Moja mama je zmer rekla, kdor pleše, slabo namisli. Tole je bila zumba, z mano je bila Tina Grum, inštruktorica zumbe, to je pa bila...